Күннің əsas vaqaları hafta tarif etmege hazırmı? Studiyada men Sultan Естагаева çalışam. Hayırlı akşamlar. Aman 5000 kilometrlik yol Tomsk vilayetining sakini Qrimga аяқ машинада yetib keldi. Yarımada koylarında medeniyetinin yanıdan tıklanılığı Jankoy rayonunda uç ijadi ev kapital tamir etili. Yanı ilmi keşifler Qrimda unikal irimchik işlep çıkarıldı. Qrimda kurort mevsimi davamında shifoxona ve musafirxonalarının teşkirulevi lag'u etildi. Bu haqda Cumhuriyetining yol boshchisi Sergey Aksyonov Vezirler Şurasının toplaşıvında haber etti. Denishmeler taldada olgan bizneske de ait olacak. Avgust'un 1-nece hakimiyet kanunsuz yerleşuv obyektlerinin legalizatsiyasi boyunca plan leyhasını taqdim edecek. Bu şahsi mesken kuruculuk için damartalarda yerleşken mini otellerdir. Onların sahipleri belgilerini tolemeyler. Всем надо помнить, что развиваться Крым может только тогда, когда есть налогоплательщики, а с органов власти это создание благоприятного климата для ведения бизнеса, коллеги. По-другому не будет, то есть все должно быть честно в две стороны. До конца, так сказать, сезона не надо никаких контрольных там проверок сейчас выходить, еще раз я говорю, пусть с учетом кризиса все зарабатывают. Qrim hakimiyeti turistik mevsimini muvaffaqiyatli olacağını tahmin etti. İyul ayında yarımadada 1,5 milyon turist rahatlanacağı beklenili. Qrimga ayının başından beri endi 400 bin rahatlanıcı geldi. На сегодняшний день уровень загрузки многих отелей достигает 95, а то и 100%. В основном это южный берег Крыма и отчасти западное побережье. В ряде регионов загрузка находится на уровне 50-60%, но при этом уровень и глубина бронирования крымских санаториев и гостиниц продолжает расти. Найти номер, безусловно, можно, но чем дальше, тем уже это становится сложнее. Tomsk vilayetining sakini Qrimga аяқ машинада keldi. Ivan Porotnikov yolga ayının 12'sinde chiqqan edi. Bugun Kerch bo'g'azini kechdi. Аяқ mashina sayohatchisini 5000 kilometrdan ziyada yo'l yendi. Onun uzun ve maniyalı yol haqında Elmas Ablakimova tarif edecek. Qrim көпірінден аяқ машинажы уча. Иван Поротников Томск шерінден келе. Ну блин, это так красиво. Я такого никогда не видел. Кіші мутихасы с экипировкасыны кейген. Аяқ машинасы үстінде 30 килолық юк тұра. 1,5 саатлық аяқ машина айдавындан соң Кереч боғазы артта қала. Иван Томск шеріне яқын ерлешкен küçük көйде беден тәрбиесі бойынша оча олып чалыша. О бір айдан әвелсі Қырымға саяхат етмеге қарар алды. Много-много лет назад, да, у нас с друзьями мы собирались доехать до Крыма, да, точнее до Краснодара, и оттуда уже направиться на Крым и по периметру его проехать. Ну, эта мечта, наверное, осталась бы мечтой, если бы сейчас бы я не собрался и не решился поехать. Onun esas maqsады Sibirde көй мектебінің talebelері Эльбрусқа çıkmaları için sponsor tapmaktır. Иван июнның 12'sinde Tomsk vilayeti Чайын rayonunun Подгорная деген көйінден yolga çıktı. Кемерово, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Уфа, Самара ve Волгоград şehirlerini geçti. Sonki durak Qrimda. Bir Xachkere hostelde to'xtaldim, ama esasen sadece yolda yaşadım deb tarif etti. Küçük bir palatkada yuxu, hashisi, ботқалар, макарон ve тушенка ola. Я ночевал под плакучей ивой. Она, видимо, начала цвести и выделила сок. То есть моя палатка покрылась прям таким сладким, я не знаю, сиропом, назовем его так. За ночь это все подсохло. И когда я собирал палатку, она аж хрустела. Буквально следующую ночевку, когда я уже вставал, видимо, где-то был муравейник с маленькими красными муравьишками. У меня палатка превратилась, по сути, в один муравейник. Yol boyu hava harareti 2 gradus soğuktan bu Uralda, 40 gradus sıcakhaci Volgograd'da. Baykının telleri birkaç kere sındı, kopçukları boşadı, bir keresi yük yeri koptu. Sportçu aytkanına göre bu en büyük mesele oldu. Tamir etuvde pervasız kalmagan adamlar yardım ettiler. Лопнул металл с этой стороны и с той стороны. То есть мне наварили листы, да, у нас металла. Мына şimdi de Xoran eli köyüne yakınlaşkanda kopçuklarının teli çıkıp gitti. Biraz toxtaf ve Karadeniz'den konuşuvden evvel sonki metrler kala. Yarın Ivan Koktebelgece sonki yol kısmını geçecek, sonra Yaltan'ı ziyaret edecek. Аяқ машинacı Aypetri dağının tepesine көтерілмеге arz etti. Sefir Şukurova, Elmas Ablakimova, Ramazan Alivapov, Millet için. Qrimda köy klublarını faiz surette yanıdan tıkleyler. Bu maksatqa Cumhuriyet 135 milyon ruble elde etti. Şimdi Jankoy rayonunda yerleşken 3 medeniyet evinde rekonstruksiya keçirildi. Kurucu işler nasıl basamakta olganını Sabina Diniyeva bile.
Владимир Емецкий 15 жылдан берлі құруджи олып чалыша. Ишнын епісын желеклерінің біле. О клубта тамир ишлері сөнки басамақта олғаныны айта. Вот сейчас заканчиваем гипсокартон и переходим на полы. Бинада ички ишлеріні бежермек қалды. Бутаван ве табан тегізленуі, электрик телерінің чекелуі ве қапу пенжерлерінің қойылуы. Медениет еві аман-аман 70% азыр. Бу исе бурлах тама койынын медениет еві. Мында бетон бастырыла ве табан ясала. Бу клубның ок көрінішінің янылануы девам етмекте. Вички безетілі фишлері алып барыла. Марина Кой клубында ок көрініш, дам весана тамир этіле. Ярыхланов системасы ясала. Это у нас старая фотография нашей Маринской сельской библиотеки. Что было, да, какое здание? Китапханичи Фатиме Алиева медениет евінде 16 жылдан зияде чалыша. Ниает клуб тамир этіле жегенек кувана. Наконец-то мы дождались того долгожданного момента, когда в наш Дом культуры пришел ремонт. И вот сейчас мы ждем не дождемся, когда мы переселимся обратно в наше помещение. Энды букузде объект тюльбер диманеви медениет фезасына чевырледжек. Сейчас отремонтирована кровля, вставлены оконные блоки, выполнен фасад, перешли работы внутренняя отделка. Клублар тамираты культура, яни медениет деп адланхан милей леха черчевесінде алып барыла. Жанкой районын уч койынды кечирилген ишлерге тахминен 40 миллион рубле айырылды. Кузде медениет евлерінде кенеде ижады яшайыш хайнап башлайжак. Сабина Динеева, Рафель Вахидов, Милет Учун. Ахмеджет, Джемаат ве Азбар территорияларының абаданлаштырылуына Москвадан тахминен 900 миллион рублей елде етежек. Малие онайтлы шер муетінің шекелленуі деп атланған девлет программасы черчевесінде айырылды. Ишлер августның орталарында башлайжак. Ве 2020 сенесінің сонына жиі күнленежек. Значит, у нас будет общественных территорий 7 территорий. Это значит, первое – это бульвар имени Ленина. Вторая территория – территория возле Дворца культуры профсоюзов. Значит, сквер Потемкина – это на набережной реки Салгир. Сквер Героев соцтруда, чуть-чуть ближе к проспекту Кирова. И сквер, значит, 180-го квартала по адресу город Симферополь, улица Киевская, 137. Это на площади Московской. Итак, и общественная территория вдоль, значит, улицы Севастопольской. Один участок будет от Козлова улицы до Субхи и участок от улицы Бульварная до улицы Дмитрия Ульянова. Вот эта часть широкой зеленой зоны мы запланировали к благоустройству. Тайган сафари паркының сайыбы Олег Зубковны хавсызлық талапларына уйғын келмеген хызметлер көстерулівінде қабатлы деп таныдылар. Қарасу базар районы махкемесі она 400 000 рублей миқдарында пара жазасыны тәйінледі. О девамлы вақыт айванлар тәрбейленуі бойынша мақсус тәселі олмаздан арсланларға кезінті деп адландырылған хызметні көстерейді. Туристлер ертіжі айванлардың вольерлеріне кечіп, оларнен фото чекейділер. 2018 сенесі елінің 11-інде бойле кезінті девамында Арслан Киров шерінден келген қадынны бізден тішледі. Иш адамны зарар көрген қадынға керекли ярдым көстермеді. Нәтижеде қадын бұ яра себебінден жидді сақлық мәселелеріне оғырады. 3 яшлы Эмин Куватов ярдымға мұқтач. Экімлер она дешетлі диагноз қойдылар. Құрсақ бошлығының онкология хасталығы. Шымды баланы керекли клеткалар топлануына азырлайлар. Қалған тafsilatlarını Наджия Исаева біле. Анака. Привет, Томка. Как у тебя дела? Привет, да? 3 yaşlı Emin Kuvatov anasının telefon vasıtasından konuşaşımda Cumhuri Bala Klinik Hastahanesinde bulunan. Balaga neyroblastoma diagnozu koyuldu, yani kursaq boşluğunun onkologiya çeşigi. Erkun çare barca, erkun kemege tırışamız. Vakti olanda. Şimdi bu bala için otkuğa çıktık. Başka çaremiz yok, yardım vermek gerek balalarına. Emin da yarım yıl evvelsi sağlam bakçağa katnagan pek faal ve ayat sever oğlan çıkıydı. Bu bağırdı onun birden sıcağı köterildi. Çok vakit düşmedi. Yüreği bulandı. Bir şey yaşamağa istemeye kaldı. Hekimler baştan alerji dediler ama çoktan çok tetkikatlardan son 4. derece rak hastalığı diagnozu koyuldu. Hekimlerin diagnozu herkesini şaşırttı. Бек ағыршы, оны ішткен соң, білмеймін, бүтін дүния башқаша бізге, білмеймін, айтмасы бек қиын. Алла ярдымчы болсын.
Очень herkesге sağ olun дейміз, жамаатыбызге, yardım etken адамларға. Имен 4 ай içinde химиотерапияның 3 курсынан keçti. Кубатыларға o vaqt туғанлары ve первасыз қалмағанлар yardım ettiler. Beraberlikte ameliyat ve реабилитация için gerekli para topladılar ama sınavlar bunun bitmedi. Onu hastahaneden çıkarmadılar. Bugün Emin'in bir takır babası sevimli torunun gönlünü almağa tırışalar. Правильно я делаю? Ух ты, все, я вошла в команду. Ogde onu da 3 ağır ameliyat bekliyor ve sonra gerekli kredkalar alınacak. Bu ameliyatını iyulun 21'ine tayinlediler. Emin'le de Moskvadaki hekimler bekliyorlar. Аллах rahmet etse, озыны костный мозг чистый dediler. Он может сам себе донором быть. Он үшін шunda күтеміз Москваға на вот это взятие вот этих клеток. Стволовых клеток. Его сейчас должны взять, заморозить. Сон кене озны будут это все вливаться. Yat şehirde yaşamak ve tedavilenmek için çok para gerek. Emin'in ana babası bar kuçlen çalışalar ama para yetişmey. Onun için onlar Sabine canı kurtarıda yardım sorap rica ederler. Siz bank kartasının rekvizitleri ve telefon numarasını ekranlarınızda koruyorsunuz. Neceseva, Alim Sedemetov, Millet için. Қырым Федераль университетінің алемлері юзым яғынен зенгінлештірілген иремчікнің истисалыны ішлеп чықардылар. Ішінің нәтижелері OUPS конференц-сирияс мejmuасындан нешір етілді. Бөле иремчікнің тәркібінде айванжылық яғлары yok. Уникаль мақсулат аққында Гузель Мамбетова тариф ете. Переливаем все это в стаканчик и титруем 0,1 нормальным раствором гидроксида натрия. Технолог Крымчыкның 100 граммыны ішлеп чықармақ үшін 2 мл яқ қолана. Крым Федераль университетінде юзым яғынен зеңгілешітірілген Рымчыкның истисалыны башладылар. Бұл ішіне 2-ші курс талебесі Екатерина Озының Эльмире берінен бірлікте кечірді. Оның айтқанларына көре мақсулат девлет стандартларына уя. Масло это давно уже известно, обладает очень большим количеством полезных свойств. В частности, это содержание биофлавоноидов, это содержание антиоксидантов, витаминов. Дает возможность приводить в норму систему кровообращения человека, что в конечном итоге влияет на нормальную работу организма. Ішлеп чықарылған технология яғларының файдасыны сақламаға ярдым еті. В итоге получилось, что наш продукт, действительно, у него кислотность повышается гораздо медленнее, чем у творога 9%. Как нам кажется, это обусловлено тем, что жир животный, он как бы окисляется, он быстрее, в общем, портится, и поэтому наш продукт, он имеет чуть-чуть больше срок хранения. Алимлер бұл технологияны өзлері шлеті пірімчікні тюканларға бермеген ниет етелер. Бөле мақсулатының 1 килосы 250 рубле олacak. Гүзел Мамбетова, Millet için. Қырымда соңғы сутка давамында 11 адамда COVID-19 анықланды. Бұл вақытта ijtimai ағларда Сергей Аксенов хабар етті. Жымхуриетте пандемия башланғандан берлі 900 адамға коронавирус инфекциясы йоқты. 660 хаста шифаланды. Сейтлер районында Шатилов чифтлігінің яны сайыбы бинаны ғайрыдан тіклей. 19 асырның сонында құрылған бина 20 асырның сонында толысынен виран етілген адам. Вандалар бұ зенгін евден алып кетілежек ершені қырсызладылар, атты балкалар ве табан тақталарына алдылар. Чифтлікнің тамираты бір қачыл девам етті ве бүгін няйе туристлеріні қабыл етмеге азыр. Тавсиятларыны Сабина Денеева біле. Толу шекілді ғайрыдан тікленмеке да вақыт бар. Ама Шатилов чифтлігі енді мұсафирлеріні қабыл еті. Мисал оларақ, қызметшілер үшін мұна бұл кичік, эвчик енді азыр. Вот позакладывали проемы стенки, люди выбивали камни, разбирали. Практически было 40% смертности этого здания. Ну вот сегодня мы его возродили. Чифтлікнің ады оның бірінші сайбинен бағылы. Қырымда кечкен асырын орталарында меслиячы Шатиловға топрақ берілген еді. О, кечінген сон сабық мулкет колхозының конторасына чевірілген. 90-шы сенелері есе ерлі сәкенлер оны дарма дағын еттілер. 19-шы асырның орталарына айт бина. Бұл әкі қатлы евдір. Оның ок көрінішіні колоналар ярыштыра. Улу ватанжынқы дәверінде баш бинада Манштейн адлы немсе фельдмаршалының тарла штабы ерлеші еді. Виктор Павлев
айтқанына көре, объект туристлер арасында рахбетлі. Прекрасные дубы у нас стоят. Им по 200 лет этим дубам. Мы сделали беседочку, накрыли тоже старинной черепицей, сделали беседочку. Чифтлик энді тәртіпке кетірілді. Қойылардан тоналарын чеплюх чықарылды. Ғайрыдан тіклев ешлері көзінің сонында екінленежек. Яны зып ешіл туризмны инкишаф етмеге ниетлені. Тезден мұнда кемпингілер пейда олажақ. Бератланғанлар үшін одалар да донатылажақ. Сабина Дениева, Арсен Фукала, Милет үшін. Алупкада Арби Шан Шурет музейінде қараманларының хатырасына адлы Бутун Русия ватан перверлік лейхасы черчевесінде екі сергі тәшкіл етілді. Олар Улы Учиджи Аметхан Султанның қараманлығына бағышланған. Тавсиятларны Гузель Мамбетова біле. Здесь Аметхану 15 лет, с мамой на себе, отец Султан, дядя Усман. Аметхан Султанның музейі Женеби ялы бойында айрылып тұрған нұқтадыр. Музейінің мудира жайып инсанның мурекеп тағзира ақында тарифеті. Оның өмір ве жесаретлер йолу фоторесмлерде ве висқаларда акс олынған. Мукафатлары ве жақси шейлері экскурсоводның учиджа қында тарифіне қошма малумат бере. Аметхан Султан бұтын женкіні кечті. Молдовиядан Берленге жейетті. Қараманларының қатарасына адлы лиха черчевесін кечірілген сергіді ялы мальземелер тағзим етілежек. В наших планах Крымско-татарского музея, музея Аметхана Султана, это выпуск юбилейного альбома к 100-летию и также сделать реэкспозицию на втором этаже постоянно действующей экспозиции. Сергіге Москвадан Овчинниковалар хорантасы да келді. Олар экскурсия пек мерақлы санки кечмыш деверге далдық деп байлаштылар. Для себя вот действительно открыли этого человека бесстрашного, который прошел всю войну и совершил столько подвигов. Вот, и после войны испытывал, да, и погиб при испытаниях самолета. Поэтому очень интересно, и эмоции переполняют сейчас, и хочется еще больше узнать об этом человеке. Мне очень понравилась экскурсия, было интересно. Коронавирус себебінден тәнуфістен сон музей бір ай әвелса açılды, ама кемер сыныровлар ве қапсызлық нормалары сақланыла. Экскурсияларыны 2 саатта бір кере кечірмеге мүмкін. У каждого посетителя есть свои индивидуальные защитные средства, маски. При входе в музей есть дезинфицирующие средства. При входе также мы меряем температуру. После посещения музея проводится дезинфекция всех залов. Аметхан Султан жебеге әрбақыт біріншілер сырасында кетейді. Учағының корпусыны шайын ресімінен яраштырайды. Алмалар оны көкте бірден таныйдылар. Бұл КС-1 адлы қанатлы ракетаның прототипі. Бұл сираның сынавларында Аметхан Султан да иштирах етейді. Енді снаряд учақ музейінің экспонатыдыр. Советлер бірлігінің 2 дефа қараманы Аметхан Султан адына музей мұсафирлер үшін саба саат 10:30 ақшам 8:30 açıq. Muhammed Zikriyev, Güzel Mambetova, Асан Ибраимов, Милет үшін. Бүгінге бойы пысы хаберлер Милет телеканалından айырылманыз. Хайрлы ақшамлар.